jadi to sempian sekadar ulun padehe nang ini kawan ulun hendak bebini lagi bebini lawan amang dasar bujur kada rugi karena ni amang orangnya sangat mengerti bila bini uyuh ulun mah uruti bila bini lapar ulun masak nasi bila bini marajo bilanya marajo ulun bisa membisai bila masih marajo bilanya masih sarik ulun bawa naik haji bila masih marajo amun marajo terus ulun tinggal bebini lagi amun kayak gitu dari penangai sidin hakun lawan pian wabil khusus hajah kami jadi lawan pian di sini ulun padehi apabila bini bemamai ulun tuh sarajin kada hendak manyahote karena lawan pian hari ini ulun padehi kami bermula acil-acil nah kami memberitahukan hendak bemadihin besar nyaman memakan mangga nyaman lagi memakan koine nyaman sebelum kilai kami bemadihin bermula tuh acil yang hirang gemar kamu kasih imbah Kamis hari Jumat paling nyaman makan kawaci mulai bisukan tadi kita asik berselawat nih kakak nang baju biru asik jelpisi Bejelenan di Erika Marian dari Kamarian duduk di pelataran ulun tahawai nang jadi insiden bebisian apun kada salah lawan pacaran dasar nyaman makan rambutan rambutan nulkar di pasar kendangan taholah jadi nang pacar bebisian takutan kalau pian mau ambil bujuran mungkin kalau ambil lebih nih sudah dasar nyaman kai duduk di pelataran jangan kada ingat memakan pampakin namun nyapian kai sudah ada bisi pacaran gasa lagi bawa kawin dasar nyaman makan pampakin nyaman banget bila makan tinggal kulitnya amun pian kai talambet kawin timbul bujung tuha nyaman-nyamannya memakan mangga jangan kada ingat memakan pampakin ayo seberetaan baik kita berdoa mudahan kakak dihiga lakas kawin amin orang aroh menghidupi parapin parapin dihidup pakai kayu jeti bila pian kai kena bujur kawin jangan kada ingat undang pulang kami Masya Allah ke Martapura manukar kalalapon Andreennya mati takur aki lawan karena baju hijau di pahujungan je ulun anak betakon pian sudahlah ada bisi laki nyaman telah ke pasar manukar beskom jangan kada ingat duduk di pelataran amunnya balaki pian belum takon lah lawan pamadihinan lawan hakim nyaman-nyamannya duduk di pelataran nyaman memakannya si gula hebang marah ulun awak hirang tapi manis dipandang iya dasar nyaman duduk di pelataran duduk di pelataran dikawani mama jadi ulun hendak memadehi kayak apa manisnya ulun ini helon pian ulun ini manisnya nang kayak gula orang aroh menghidupi parapin parapin dihidup mangai oleh kai ayo hak sadang kita bermula bemadihin soalnya penonton sudah mahadenge Allah
Kuriding bata patah sabila dihiga kaca Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada ibu bapak di sini berataan, yang ada di sini kita tamu bulan. Jadi nang lawan pian di sini berataan, yang wabil khususnya nang bisa jemput kita bertemuan, tak lain dan tak bukan yaitu di kandangan. Jadi nang lawan pian di sini berataan, kami awal pemula ada mengucap salam. Di mana bagana baik berataan, jawab saberataan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Baik tumpang bapak nang ada di Soberang, nang dihiga salon ulun lihat berdirian, nang itu payung pian pingkuti di tangan. Kaina salam kami jawab nang Pak Aipian, atau itu ibu nang belum berjualan, nang belum tirabang khusus gesan kakanakan, atau pengantin nang ada di Palaminan, atau abang ibu nang ada di Higa pian saberataan, atau kakak tadi nang lagi bepisian. Jadi pangkaina kai salam kami jawab saberataan, nang aran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi nang lawan pian di sini berataan, selamat bertemu kita nang berdapatan. Lawan ibu bapak pian saberataan, kepada bang ibu bapak saberataan, nang mana ujar ulun kita ada takumpulan. Kaina salam kami pian jawab bakat, karena menjawab salam suatu kewajiban. Mana menjawab salam insya Allah kita pastinya salamatan, selamat nang pastinya seharian samalaman. Amun hari ini ulun ucapakan cuman selamat pagi lawan pian berataan, kikira pagi haja pian pacang salamatan. Lamun nyambung salam insya Allah kita seharian samalaman. Jadi nang tak lupa kami mau ulang akan, jadi lawan pian ulun mambuli kiakan. Kaina kaai pian jawab berataan. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam pian beri jawaban. Cuman bang mangai kayaknya paman es krim kadede menyahutakan, anang sidin rokok dimontong beendakan. Sidin kade menjawab karena ngalih rokok dimontong becucuman. Jadi nang lawan pian pak ai ulun buliki, kainang itu salam gesan pian sendiri. Assalamualaikum kami mau ucapi. Waalaikumsalam ulun jawab hari ini. Hai jadi terima kasih nang sudah menjawab pian. Tak lupa hari ini kami doakan mudahan tupang pian nang menjawab salam, kita panjang umur
umur berataan sehat badan. Amin. Sehatnya kita di jalan ketaatan, di mana begana selalu dalam lindungan. Amin. Dunia ke akhirat selamat berataan. Jadi pengulon pulang melanjutkan, junang tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang nang pian lawan kami mempercayakan sama isini acara kami bersolawatan. Sarjin Tupang Cilai apabila tuh di mana kami diundang orang. Jadi nang tuan rumah kayaknya lawan ulun nangai bakal luar GR, karena nang saruan ada Mama Rina ulun juga datangan, nang orang Hamayung mangai sakal luar GR, ada dang sanak abeh juga kasih datang. Jadi alhamdulillah sekalinya di sini buhan nang pada tuan, mudahan beretaan kita disehatakan, mudahan beretaan ayo kita berdoa amin akan buhan biat, mudahan nih acara kita dilancarkan, mudahan nih acara kada lagi turun hujan, hujan kada hulu, mudahan nih penghujan membawa keberkahan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan selamat nang bertamu kita sabarataan. Jadi lawan pian di sini sabarataan, selamat menyimak, selamat mendengarkan. Jadi pengulon sudah mengucapkan panjang terima kasih tadi lawan pian nang wabil khususnya tuan rumah nang maundang. Beri nang lawan pian ulun doakan mudahan tuan rumah pian sakaluargaan pian panjang umur selalu disehatakan. Amin. Pian di pang pian di mana tuh bagena selalu dalam lindungan. Amin. Dunia akhirat berataan selamatan. Jadi bang kami madihin melanjutkan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Jadi 10:11 sudah menunjukkan madihin nang di Jembu kita bertemuan. Jadi nang lawan pian di sini berataan. Kami awal pemula tak lupa mengucapkan kepada tuan rumah terima kasih banyak pian nang sudah mengundang. Lalu nang tak lupa berataan kita doakan mudahan tuan rumah pian sakaluargaan, pian panjang umur selalu sehat badan, di mana bagana selalu dalam lindungan. Hajat tuan rumah mudahan dikabulkan, mudahan tuan rumah selalu parajekian, rejeki didapat diberi keberkahan, mudahan tuan rumah selalu selamatan, dunia ke akhirat pian nang dalam lindungan. Jadi pengulon pulang melanjutkan selamat nang berjumpa kita bertemuan lawan ibu baju putih nang pian behujan namun ninya kawa betaduh dulu pian kalau kaina bulik besah baju pian pas pian di kelambu belingkon kadinginan. Jadi tak lupa kami menahusakan tadi nang lawan ibu nang bebaju putih ditagur oleh kawan, ujar lamun kawa jangan pian behujan, ada tunang laki tangan tuh becalok mangai ka dalam kantongan, manguti guleli ampun anaknya binian. Jadi nang lawan pian nang ada di hadapan atau ibu bapak nang hanyar datangan, nang mana belum makan silahkan dulu makanan, baik nih tong pian nang hanyar datangan, bu itu menunya sudah disediakan. Jadi nang lawan pian di sini berataan kita nang tidak lupa bersyukur lawan Tuhan, karena hari ini kita dipertemukan. Aja arti kita ini masih diberi umur nih nang panjang, mudahan umur kita diberi keberkahan, mudahan panjang umur selalu disehatakan, dan jiwa sehat kita mudahan para jekian. Jadi pengulon pulang melanjutkan lawan ibu-ibu pian selamat datang. Jadi lawan pian ujar bakal keluargaan. Jadi nang istilah nang datang kasini sama-sama sakataraan. Jadi lawan pian ulun doa akan
wabil khususnya nang hendak bulikan apabila kaina bulik mudahan salamatan kalau kita terfokus lawan nang tukang putu nang bebejo hiran nang sidin bepayung saikung bebinian bila tupang panat kaai tupang pian mami kuti payung ulun memadahakan aku nai mamayungi kaina pamadihinan jadi tak lupa kami mana rasakan jadi nang lawan pian di sini sampai rataan kita alhamdulillah di sini bertemuan jadi nang tak lupa kami mendoakan doa kami pertama gesan kakak di muka nang hanyar hajat datang nang berbaju ungu kayaknya betianan jadi nang tak lupa kaai lawan pian hari ini kami doakan nang mana nang saruan pian betianan mudahan sampian dan juga anak pian selalu disehatkan bila melahirkan mudahan salamatan jadi tak lupa kami menyapa pula lawan nang tukang putu bakar rudung hiram kamu dilihat-lihat tadi tuh menjungkung pian duduk seorangan jadi lawan pian ada dapat salam dari Bu Hektar Bang dia tupang inya nang duduk di belakang jadi gini inya salam lawan pian bilanya kaai pian belum bepacaran imbe tuntung mamdihin hendak main tawi apian jadi ramunnya mangai kayang itu jangan lagi dibawa sewaktu pemadihinan kaina imbah madihin ki ulun nang manggeni mama minta akan jadi kami beleh katupit pamandiran kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita tak kumpulan jadi nang lawan pian kita nang tak lupa hari ini mau ucapkan kepada ibu bapak di sini barataan bubuhan jembu kita tak kumpulan lamun kada salah mangai nang jembu hulu kampung sini Bangaran mudahan kampung sini itu selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan mudahan kampung sini diberi keberkahan itu masyarakatnya begawi para jakian para jakian jadi tak lupa ulun memadahakan anang lawan abang-abang bedangkak di palaminan jangan bang bedangkak pian ampa kasini mama dahiyakan karena bangai ada kawan liur beungan jadi nang lawan pian kita besapaan jadi selamat datang kita nang betemuan hendak nang menyapa lawan tadi ading nang pian bebisia jadi nang lawan pian nang tadi bebisi nang lawan pacaran kakak tuh di sini cuma hendak memadahakan bila sudah ada beisi pacaran gesak aja inya suruhan bedetan jadi wan kakak nang mana bang tadi pian nang ada pacaran mudahan kaai pian nang itu jubuhnya lakas mendapatkan nang istilah kata nyaman jua kaai lakas pian kapalaminan kayak kakak Aulia anang mi bersanding mangai lagi bini inya di palaminan jadi kesan pangantin sama-sama kita doakan bila ulun berdoa amin akan berataan 40 amin insyaallah doa kita dikabulkan jadi ulun berdoa nang kesan pangantin baru nang ada di palaminan yaitu abang Iqbal dan kakak Aulia pangantinnya Bangaran jadi wan pangantin nah ulun doa akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pangantin pian laki binian pian panjang umur beda tua sehat badan sehatnya pangantin di jalan ketaatan sehatnya pangantin dikuatkan iman mudahan pangantin selalu para jekian usaha pangantin diberi keberkahan mudahan pangantin selalu dalam lindungan
rohoi rahayu di dalam kehidupan. Mudahan tuh pengantin mangai jua tentang pandang, mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita doakan dunia ke akhirat tak akan terpisahkan. Mudahan Abang Iqbal selalu dikuatkan, mangai cukup lentut kada bakal ringan, sehingga kakak aulia bulan ini betiana. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan, bisa bener lidi pengantin di sini. Bila waktu kawin menuju musim penghujan, tak istilah kata hari ini aja hujan seharian. Mudahan ini hujan sampai ke malam-malam. Tak istilah kata biar kaina beguntur juga saling nyaringan, nyaman baku ciyak makin kadang-kadang akan. Jadi tak lupa ulun melanjutkan, jadi kesan pengantin sudah kami doakan. Mudahan pengantinnya hidup tuh sampian selalu dalam keberkahan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan, lawan ni sampian di sini sabarataan kepada ibu bapak nang pian tak kumpulan. Jadi nang tidak lupa kita bisa sapaan. Sapa nang pertama lawan tuh siapa mang diurayakan. Lalu nang pertama amang hendak menyapa lawan tukang acil berdiri di belakang. Karena hari ini memakai baju hirang, jadi nang lawan pian jua Jeremy pian diberi ngarang. Jadi lawan pian ulun memadahakan, bujur sidin tuha tapi harap beaksian. Jadi nang lawan pian ulun hendak betakun, jawab aja pian, pian sudah belegi atau pang belum? Belum ya belum. Alah belum. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan, apabila pian belum ji belegian. Ulun pangsa buting hendak mamadahi pian, hendak tukah pian lawan pamadihina. Karena ni pengniat hendak bebini pulang. Jadi wan pian sakadar mamadahi nang ini amang harni bu kawan ulun hendak bebini lagi. Bini tuh di rumah ada pang beisi, cuman entah kenapa hendak ditinggalkan oleh amang bebini. Sekali disalidik nang itu bininya mama maye hari-hari. Bukannya di mama mai hari-hari. Jadi lawan pian khususnya Haji Rahmi, karena hari ini ulun mamadahi. Dini niat hendak pulang bebini, bini nang di rumah kada tapi memberi. Lama memberi jadi to sempian sekadar ulun padahi nang ini kawan ulun hendak bebini lagi. Bebini lawan amang dasar bujur kada rugi, karena ni amang orangnya sangat mengerti. Bila bini uyuh Ulun ma uruti, bila bini lapar ulun masak nasi. bila bini marajo Bilanya marajo ulun bisa membisai. bila masih marajo Bilanya masih sarik ulun bawa naik haji. bila masih marajo Amun marajo terus ulun tinggal bebini lagi. aman kayak gitu depan mangai sidin hakun lawan pian wabil khusus Haji Rahmi. Jadi lawan pian di sini ulun padahi, apabila bini bemamai ulun tuh sarajin kada hendak manyahote. Karena lawan pian hari ini ulun padahi, nang itu bang di seorang bini-bini ras nang paling kuat nang ada di muka bumi. Jadi mun kaito pian mangai padahi ujar tu sempian bila bini bemamai kada hendak melawane. Langkah nang terbaik seorang laki-laki. Amun tu bang baik kita menjauh aja tinggal lakan. Nang istilah kata jangan besa sahutan. Jadi wan Haji Rahmi hari ini didangarakan. Bila pian hakun jua tuh dimadu oleh pamadihinan. Hakun kah 5 juta
amun kaitu berepantang sidin mangai nang itu hakon 5 juta duit jujuran lamun 5 juta paling nang kaya nini nang bebeju hirang jadi lawan pian sekadar memadahkan bila hadang bebini mangai lamunnya kawa banyak duit hulu pian lawan mangai ilmunya lamun kawa dicokot pakai jadi bang di ulun mama dahi pian lamun ninya di duit harus banyak beisian ulun gitu tahu rumah Haji Rehmi liwar saling genalan tak istilah kata kawa ai membawa laki anum pian jadi nak lawan pian ulun doa akan mudahan imbah ji hari raya kurban pian nang jual lekas tak dapat laki pulang mesti bang pian mendoakan lawan orang pian jin kada tahu asa tatus sidin asal-asal mendoakan tapi tinang kawan ada sudah memadahkan jaro topang sidin ujar masih saurangan kalau ibu di muka nang lalu di hadapan nang bebaju hirang kayaknya betianan abang tuh parutnya mencongol ampah ke depan baik nang lawan sidin kita doakan apabila berenak mudahan salam mata jadi bang doa sudah kami ucapkan jadi kami berlanjut di sini pemadihinan jadi nang tidak lupa hari ini kami ucapkan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita tak kumpulan jadi alhamdulillah kita hari ini pak ibu berdapatan jadi kita berdoa juga berkah hujan turun hari ini diturunkan mudahan tuh rezeki kita dilancarkan rezeki nang sedikit mudahan dibanyakkan rezeki nang sulit mudahan dimudahkan nang ada di langit mudahan diturunkan nang di dalam parut bumi tuh mudahan mangai dikeluarkan nang ada tahutang mudahan cepat punahan nang belum betianan mudahan lakas betianan mudahan juga nang mana masih bujang mudahan tuh jodohnya lakas mendapatkan lawan paman-paman nang berjualan hari ini ulun doakan mudahan usaha pian diberi keberkahan mudahan laris manis sampian dagangan kalau ada pian tadi mendoakan nang manajer tahutang mudahan dapat punahan tadi Haji Rahmi maaminakan kanjaringan jadi nang lawan pian ulun tangguh pulang akun katupang haji banyakan tahutang jadi bang mangai sidin bagus saja ngitu mendoakan umpat maaminakan jadi nang tak lupa hari ini kami lanjutkan kepada ibu bapak di sini sabarataan lawan ini ading nang memberi sawiran ada 10.000 kami diberi pian jadi mudahan ading panjang umur sehat badan pian tuh sekolah mudahan pendapatan mudahan berbakti pian nang lawan kuitan mama lawan abah begawi karajekian jadi bang ulun pulang melanjutkan gesan buhan pian di sini beretaan tadi tuh bang ading sudah pian doakan jadi ulun terfokus lawan tuh bang bapak nang ada di soberan nang parak es krim kopiah nang hirang jadi nang lawan pian ulun besa sapaan jadi bang di sini menyapa tadi bapak nang pian berokoan lawan paman es krim sama tuh beroko mangapit di tangan ulun ini mana yang bisa itu beroko mama dahi pian cuman kada kawa aur bemadihinan jadi nang lawan pian ulun padahakan mudahan berkat kita di sini bertemuan kita panjang umur bertaan disehatakan mudahan bang kita hajat dikabulakan dimana tuh begena selalu dalam lindungan jadi berlanjut kami pemadihinan madihin nang pemula di sini kami bawakan jadi nang madihin nang pemula
sakadar besasapaan lawan ibu bapak di sini sabarataan. Jadi nang tak lupa sedikit main puakan, tapi sebelumnya banyak minta rela minta maaf lawan pian yang wabil khususnya kepada tuan rumah nang kada orang. Jadi nih bang bujur mangai nang hari ini leh mang nang turun hujan, cuman merasakah pian hari ini merasa kapanasan. Jadi merasa ai nah limbui bepaluhan. Jadi nang lawan pian ulun lihat pulang sekalinya kipas angin kada ada di endekiatan. Jadi minta rela minta maaf lawan pian bilanya di rumah ada kipas angin sabuting labihan bawa akan kesini bujur kami kapanasan. Jadi nang tak lupa gitu pengantinnya menunjuk kepala minan. Jadi nang lawan kakak sakadar main muakan gitu pengantinnya dilihat tenang bini awak saling mengkalan. Untung tenang laki pian mendapatkan bilanya begesakan sanggup kada betilaman. Jadi untung benar ulun memadahakan lawan abang Iqbal tak dapat bini pian. Mana bini pian liwar saling bungasan. Istilah bang kata nang kaya bidadari nang gugur dari kaya. Alhamdulillah berarti kita ucapkan mangai nang pengantinnya mudahan bahagia terus buku hentian, mudahan tuh rezeki pian dilancarkan. Jadi nang tak lupa nang jasa pengantin ulun main doakan. Tadi mangai bang doa sudah ulun ucapakan. Adakah bang doa pulang jasa pengantin pian nang malam tunakan. Jadi bikang ulun udah tadi doa pian bawa akan, cuman ulun di sini lawan abang Iqbal hendak berbagi pengalaman. Nang istilah kata ulun sudah bebinian pian timbang jua istilah masih polos nang arang pamulaan. Jadi tukang bangla dangari pang amang pabila kainang masuk pian ari malam nang istilah kata sekitar jam 9. Lihat dahulu kondisi mintuhaan sudahkah mintuha pian tuh guringan. Bilanya belum guring jangan bermula pian, bilanya sudah guring hendak bermula-mula mulai aja pian. Bila hendak mahantak jangan aasaan, bila belum mengguring lawan pian ulun padahkan. Kain abang bangai itu membahayakan, pas pian bermula mintuha membuka lawak. Jadi wan pian ulun memadakannya nang ini amang harni bagus benar pian mangli berbagi cerita pengalaman amang harni jual lawan bininya. Jadi lawan pian hendak itu tahu kenapa tuh cerita tadi diungkapkannya. Amang nang imbah kawin pas waktu behentam ujar ketahuan mintoha. Alah mintoha jadi pengulun pulang melanjutkan banyak terima kasih kipas angin maatar pian. Padahal tupang tadi tapi cuma begayaan, cuman begaya kami imbaheno bebujuran. Jadi berlanjut kami memandihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita nyata kumpulan mandihin nang pamula kami membawa akan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan. Jadi lawan pian di sini ulun padahi nang wabil khususnya gesan kakak Aulia pangantin bini-bini handakah sampian kainan itu surga kaai pasti manante. Nang istilah kata pian nang harus taat kaklah nang lawan laki. Jadi saumpama laki datang bang kaai umpama datang begawe pian sambut di lawang lakas-lakas korihinge. Bila laki lapar pian kaut kanggangan lawan kaut takkan nasi. Bila ada beiwak sanga akan iwak wadi supaya abang Iqbal kujul-kujul sakit gigi. Jadi bang ulun pulang nang mama deh bila bang disanga pian iwak wadi kawin saminggu
Abang Iqbal darah tinggi. Jadi wan pian sakadar memadahkan, bila Abang Iqbal kaina datang begawi pian harus pemahaman. Karena datang begawi pasti nang awak uyuh istilah nang sakitan. Jadi bisa-bisa mak urut di sampian, jadi pang mak urut nang ini amang harni haja memadahkan. Jadi lawan kakak nah ulun malah jere, urut nang pertama pian picik di dehi, ulun pulang pian bahu kanan bahu kiri, lalu turut pulang pian ampah kaparot tapi jangan digeritike. Jadi kaai kaina turun dua jari nang istilah kata sekitar are-are. Bila pian ma urut di situ dilewesi, karena kaai ada peninggalan arwah ai. Itu bang bendenya mau hidup mau mati, bilanya hidup terus ujar orang lakas jadi. Jadi tak lupa kami mana rusakan, jadi lawan pengantin sudah tadi doa, lawan jual nasihat sedikit diberi amang. Jadi lawan dia di sini sabar taat, alhamdulillah benar kita bertemuan. Ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan, banyak minta maaf kita rela lawan pian. Apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang salah ucap atau sikap kami maulah pian kada nyaman, niat tujuan kami menghibur buhan pian. Mana dalam madihin kami berhafalan, kada memakai buku kada ada catatan, nang apa tuh dilihat langsung dirinciakan. Jadi minta maaf bila dalam madihin maulah buhan pian dalam hati kada nyaman. Jadi nang terakhir kami mau ucapkan, maka kita berdoa gesan sabarataan. Jadi ini doa ulun mamulahiakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkatnya salawat mudahan jua berkat di jambu kita tak dapat. Kita panjang umur bertahan berawak sehat, mudahan sehat kita tentunya walafiat. Mudahan sehat kita iman bertambah kuat, mudahan rezeki bertahan meningkat, segala usaha mudahan berberkat. Mudahan bila bulik kita kabul hajat, lawan sabarataan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita pulang selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi berdoa sudah sabarataan, jadi nang lawan pian di sini sabarataan. Lawan ibu bapak nang masih tak kumpulan, dikira imbah ini kami nang pastinya sambung bersalawatan. Jadi mungkin madihin ini nang pemula kami memainkan kaina bermadihin, insya Allah kami 2 kali memainkan. Mungkin nang kedua pas panutupan, jadi wan ibu bapak di sini sabarataan. Yang mana pengpian kasih minang saruan, mudahan tupang bulik selamat berataan. Berkai napian bulik segala tupang hajat mudahan dikabulkan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan terima kasih banyak kami sekali lagi kepada tuan rumah pian nang sudah mengundang. Jadi lawan bapak nang di hadapan, nang mana belum makan silahkan dulu makanan. Jadi yang terakhir nang kita ucapkan, adakah itu pantun pian dilantunakan. Jadi ini pantun ulun nang memulayakan, bila 45 di ekor riding patah, ada patah sabila andaknya dihigat kaca. Kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah, gesan pengantin baru semoga bahagia. Lalu terakhir mangai kita ucapkan, nah kalau pengada ini sumber di ladang, boleh kata kaina kami hendak menumpang mandi. Mudahan darataan kita berumur panjang, nyaman di lain waktu kawa berjumpa lagi. Bila kita di ai mencuri landak, ada ai kura-kura andaknya di berumahan. Sadang ai permisi kami hendak bemandak, terbang kami bersatu bersuara bertahan. Lalu terakhir kita ucapkan, Assalamualaikum minta rela berataan ilah.
ini bersetup suara bertahan. Sallallahu Nabi Muhammad.